FIFA World Cup 2026 ti Portugal le Croatia ten tum don ani Portugal ka chana an chak ka ring bok ani Portugal te hitun tum chumo Cristiano Ronaldo po hina pet goal ka ring masaya po mo na chu Cristiano Ronaldo le Luka Modric te atu emo zok tan hian the last dance ani thei tet he game hi chu he video hianin ingwai Portugal an chak zok na chan tura ka rin karon soyanga chumi ma chuanin hei kan en ho lokang zirlai tele na thokta ta na thulom om deu nei hostel tharlom nan Joy Girls hostel chuan room tina cheng zanga trip discount pemeka hostel admission team masaber chon cheng sang thum lekin thama saber atan room alwa theidon bok ani mania room in bol theida tur chauka zaw nuam takte in sunga tur washing machine te bathroom te om veka room a zaw tha a theng thon nuama privacy a tha zirlai le na thokta tan ngai ven chi tak ani Joy Girls hostel hi college veng le republic in rin na motor sil na chak veng huya oma seat atam lo awangin hostel mamo chuan a hnuai phone number kan tar lana hian in lo be thep don ni Joy Girls hostel te hello in shilpung don yo hole tuna chuanin kan react chanang he ma sabera chuanin Cristiano Ronaldo hi apian hian enu la hi kum somli pakhat an toni an nal khop mayak pian hi mo hei bang hinia Cristiano Ronaldo ka ngai san em san kan soi tan nga langa ma sabera chuan ngatinge Portugal an chak jok na chan ni ka rin ama sabera chuanin Portugal le Croatia te hi voisom an lo in tum to ani voisom an in tuma hian Portugal te hi voisari an chaka voini an in draw Croatia hi voi khat chi an la chaka ni chu an in tum shim friendly lo mo ti chuanin a competitive ang zonga phei chuanin Croatia hianin Portugal hian la hne mi lo ani voinga Portugal te hian Croatia hne towa voi khatan in draw khami kha competitive bi ka mo ti chuan a competitive le non competitive a zawai lak phei chuanin voisom manin khel towa Portugal hi voi khat chi an la chak lo ani Croatia laka chuwang chuanin naktuk round of 32 hi chuanin Croatia hian chak don lo ni in karing ve top maya ke ma hi chuan mo Cristiano ka chan wang po ni chuang lo in an chak karing lo ve shim ani a chan chu an history an po hianin khatiang kha thil om dan ani le group stage bi kha chu engpo ni ta se kha chu han kal kan tai la an ti ma hi han khai khin lo ki lo mo ma sabera chuanin attack a hianin Portugal hi an chung nung jok Croatia hian midfield a ero hi chuanin an in tluk katia ke ma chuan defense po hin tluk an in tluka an that dan ainanga amaro chu Portugal te hian in advantage to an nei zo kem o katia ke ma hi chuan mo ti chuanin goalkeeper a hi chuanin an in ang ve a an that dan goalkeeper te ma se adot le ami tur hi squad depth kan ti a hi tinan an starting 11 te engmo wangin substitute lo ngai ta se an mani ron thak tu ra te kha an va thak tu ra te ang tho khanin an la thavek thawani Portugal bi ka hiano chu van chuanin squad depth ta po hianin Portugal hi an chung nung zo ka he poi apoi mo khop mai ni ti chuanin counter attack a hi chuanin an thave ve Croatia le Portugal te hi ball possession a Portugal hi excellent top amaro chu kha kan soi sel na ber thin kha ni Portugal chu possession ball and control na san in an passing te po atha ama ero chu an in pass goal and back pass le khatianga direct ava attack tum na ang tak kha duai na tlem deu ball an changtam ang huin kan ti trainer ni this one in technical ability a chuanin Croatia le Portugal te an thave ve a experience a po hianin an experience lom khop ani an player te hi mo khami kha team comparison kan han nei thei ta ni le photta se ti chuan adol le a chuanin Portugal te hian ina an man ber tur chu Cristiano Ronaldo he ani bera adota chuanin Bruno Fernandes te Bernardo Silva te Pedro Neto te Rafael te heng te poi an mangtang kai don lutuk ani achan chu Portugal te hian in Croatia te ai chuanin pace te creativity te eta awinga mo khatianga hanin an nei thazok ni in alanga chu wang chuanin Ronaldo hi alai chuanin a hlom reng dona asira chang emo alai changa chance thadeu anon cross luta through ball emo pe thei ni ngai chuanin Cristiano Ronaldo po hian in a pet goal le ngei ka ring boka a pet goal thei nan te po kan tong tai ve bo kang chu ti ro eng kim pathian hena thena thiang a lo ma le ti chuanin Croatia chuanin an main attackers te chu an ming hi lamahar ang renga Croatia hi chumo Perisic tunge kha speed a po khanin lam sual to hei hi lam diga har khop maya Perisic chuanin ante Budimir chuan Andres
Kramaric oh khát tiếng về là làm tour kha ni in cả sria cái mà chuan har khop mấy Croatia hôm mình làm hi thì chuan in Croatia hi chuan in ami mal ang tak ai chuan in team play hi an ngai poi mo zoka an tan chuan in an that pui zok don ni na laga Croatia hi chuan mo amaro chu a team han en ve hi chuan in Portugal hi an thazok tho ani ti chuan in a deciding factor tur hi enge ni tang an ti chuan in ke chu karin dan chuan ama ami thawang khanin midfield bok hian midfield bok hi a deciding factor tur ni in ka ring ani keima chuan chan chu midfield hianin hey a game an control dan zong te hain hat vector na Portugal te po Croatia te po a chance siam thathezok tin chance an neya pet goal ho a chan chu chance voi khat miss po he tiang World Cup bela chana wi om don lu to ka ni an chang to ro pui mai sia ram ai o thaber ber kha an ron the chuak to thin sia chu wang chuan in e an midfield ate engtin nge passing tur dan ate engtin nge gameplay an nei ang o lai tring nge sir train pekwale che don ti ang chi ver khani na sil thui don lutuk chu wang chuan in a deciding factor tur chu an midfield he ani ka ring ani ke chuan so itong khanin ball position chuan in Portugal te hi an tha hetakan en po hian in Portugal versus Croatia te hanzon ringot po hian Google hanzon ringot po hian in win probability a hian in Portugal hi 55.3% niloi mai ani so ito ang khan an history an po hian in Portugal hi an chak deu charchara chuwan chuan in Croatia te po hi tlem chon an zam ruve deu theya ma se khatia kan soirol khan Portugal te po hi an history anin ngat lutukanga an ron over confuse wal ve thei boka kha thil om ve thei tho kha ania chu tiang chu thil om dan ania chuan in hemi in khela star poimo tur per kan en tur te chu Cristiano Ronaldo le Luka Modric te hi ani don ni Real Madrid at po khanin lo in teammate to thina Real Madrid Modric le Ronaldo in khelen mu nom turu heavy mo tu hian in hanin tum don ta soidong khan an mani tan hi chuan in The Last Dance tu ma zok tan hian in World Cup bi ka mo ani theina chance kha asang to ani soidong khanin Ronaldo hi World Cup hian in a khel thalo thin khop maya Champions League chuna bon khop maya tu da World Cup hi chuanin Kylian Mbappe hian in ming hi ron chervieu maya tu da pet goal tri che to a chuanin Messi de po han tluk thuak to in ka ria goal khat che khung amamo to in ka ria han tluk tur khan mo chuwan chuanin Ronaldo tan chuanin eng match po hi World Cup a World Cup biga ang hi chuanin last match tur kha ani vek to a ti chuan knockout match anga hianin Ronaldo hianin goal ala khung lowa voiriat a khel to a goal ala khung lowa ni chuwang chuanin ama po pressure asanga nga khatianga voiriat knockout match a khel to a goal ala khung mi lo ti angchi khami record nei kha Ronaldo tan po hianin a thadon lowa chuwang chuanin Portugal hianin ama experience a leadership a skill hi an mamo don ani chuan chu ni deuh ber mai abak chu hun kan khoral mai in hun kan khoral mai kha ani apoimo le alang sar zuala chu chuan thil pakhat soile du ka nei kumsomli kai huna chuanin patling dulkir ni ka du mi lawa Cristiano Ronaldo ka motivation lian ta kan ye hemi tungchang bi ga hi chon mo Cristiano Ronaldo pan en la fi a body fat ki ani tlema muscle mass atam le boxia khitiang ni zon lan yang rei te po hi aulani mo body fat an tlem dewa muscle mass an tam le de zon chuan Ronaldo te po hi engtik lai po him football hin khel reng lawani weightlifting te po hian tinasa bodybuilding te pon tinasa chuwang chu ni khitianga hei a deltoid setting kan hmu thei te mo thi sen jam te anale me mai ni chuwang chuanin nakina pathian sara kan tamanga kumsomli ve an tin hana chuanin ka dulhi ka tikir do lo reng dulkir sim hi ka thil lo uber te jinga mi ani pakhata ke ma hian tu tunge ni ve cheu ka selawa chan chu dulhi akir to chama eng ma hi amoi thelo sim in che po moi thelawa eng kim ti hi a shom thau sim chuanin a shom lema thian te na ifa thau ve te min han ti te po hi a that ve na lai rio mania lema hei body shaming te po hi mo ka support chong lo ma ro chu ke ma bi ga hi chuanin a thok ang reng khop mai ifa thau ve min ti hi chuanin ka chang sot zel ani ke ma he chu wang chuanin dulkir sim hi ga dula Cristiano Ronaldo he min motivate tu lian berani ti kan ron soi lang tel ve du sim ani chu chuan Portugal an chak ka ring
video lại cái nhìn một lại chụp đó này